Minum siya kanina personal yung pi mo. Iya katangin bersang banyak solvit. So Kang ya kan timur ka siya treasury do nila ito na kajing man kajing ka Memang tu wano kasautre. Buo hiwang sar mga kasautre. Kaya haka do utus ngiru nga kampetip baga to kumpani kanit no. Ngapit ni kong suntahi hading katu meeting jan dia. Buong betul kumpi kanit no. Tengah ngalin mo ang bring nong tengah phone yung kumpi kanit no ang sa do kanyo kasautre. Kaya handing over jangan ni kampet dai ramata. Te kasautre dan yo macam meeting. Tahu sa kendat kan suka lebih mang. Hadin lada kanlik no ka company ru ikong imyo ka tulok mang nakaliang jong ka district administrative jong pipila ka ban penong tikna ya ikong ba inyo ka tulok jong Hari itu. Daga tahu sih snap dia. Nado nung lada ikong sinta ingat ikitin jong anay. Ngalat ong ifi ngong IKS ka way. Nginyarap ngide. Because ngapaling ong nyarap hadian mga iya ka. Ni ke agreement. Kalau stand shy bagani agreement, local director uprin Pak Jayan, kini agreement baka principal dari company, kini ke agent as local director. But ha kani hi kalau adun content bi konsultai di berapa hoy. Te but hang ni UHM company ulo tak sign. Kamu ulo tak agree kani ya. Based on this kini fight. Based on this batch, strictly on this being ong kata. Nang kata nang kong onga, simple ikan appropriate. Dia kata ke beladep mo. Ya kai ke bangingiwan Bamta bram, dai ma adap dap. Kani wala ta ya jaga kias. Wala ta nyot lop nei, kani katang stani. Nama agreement dam samja. Ni asu bisa kibri mong Dari yung senia ba ikan? Ya kan pa senia ne. Bahaya ka anya kami siya nga on Ya kan, admission nga mo nga. Nga ga put senia ne. Ya ga put senia ne. To sir, balik maya ka village solver, balik maya Nakali ga put senia ne. nam sunang ka sir balong. Kuno bilang sunang. Lada ka anyin deh. Kaya iya kalau si kepading. Mangi admission ne. Sanya upay balik kata hi kepading kong inyo. District admission. Ngimle re ki CPC, ngimle re ki IPC, ngimle re ka judicial proceeding. Ngimle tang maintenance office ana CRPC wajar 7145. Dia minta malada suggestion ni konsulta lada fiong lada kadai siya kahok nya pi kahok anyang rosong balada pi approve dia kot pinyo abay baling oi iru kadai because adin ngala i kan ya Tamo hakajing duna jang ikong imkwa imsmu imsukwa balik ya nato ka. nang kong habang ong fi kumbini kam sembo don local director pi bu jan pi local director kani kampor kan nubang kambing po siya ni siya kadai masuk ang level jang pi Thôi, ta ko po siya baling hapoy kundi balay po siya samhalang Kede jisha rei nalor kata apa kelong ba uneu manager sub niau hi ni te kham tamru ya ka kendan he local director ne he usuk he manager kencing he tela da feedback te ngi he eh you are a part of the company, you are in the board of company. Kumno manager nung ngaji apa sih tulap you manager? Dari kata orang misal ngiru Yes. na ka NGO ngiwan kina kay manager undon Yes. tahan Okay, fine And sir. because siya kamdon Let agreement me explain you. Nakabasya pa to. Fine. Tang ba ka MBC gawa na dugna ka sa. Kanal sir. Te balay nga na ka HM kili ta sir. Adu Pernah pasal arkuwe. Araja alko asa ka MBC. Ka HM kanang don namar kayo post major live na. Kalau aku Desember yang Januari, kayo abe kay January, February, March. Te balay lalay nga na ka HM te. Jadi terima jong. Pendik jadi kumlay. Jong arja arkuwa. HM badambi ka ju hiya. Abe hadu hawa aku ah. January, February, March. Unya kumlay the same owner, same employee, same manager. HM and NBC. What you need to survey? Kumlay ka pendik. Pendik ni sir, pendik. Para pelajar. Hai berbeda. Sampai apa? Oh ini apa? Jadi konsultan. Nalek aku sir.
Ông ngadu mandi, kalau mandi itu mandi benci. Iya tik, gelonya nggak uneh. Ini minta tipe kamu dia. Kamu itu seno conclusion Kalau orang ni keren, nanti ni kan siapa? Wajib ni kan yang kita jang. nimshim na saya. Beri kita kamu ni. What beri kita. Long le Ahmad jongi kan ni long habis keren tu mana mentah Ahmad jongi tipe kamu. Kamu dia ni. Kamu siapa kamu ada kamu ni? Buat kamu orang apa? Please. 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 Please kamu. Ya, apa assurance kata? Nun kali ka tol plaza. Kami teh waktu ada sebutkan dengan tol plaza. Kami dah ada kontrol, berarti ada kontrol administrasi buat transport deh. Kang ma arte ben penyo ya ka. Ada yang ada sotrik tengong, abdo sotrik tapi long. Tak ka assurance. Kan ada beli Agak jumpa. Kan mungkin terlalu ni ambil pau ko protection fee, ladap register ko protection fee. Ka sotrik nya keren kata mentah. Ladap register, kalau orang sempol dia kena protes apa kita itu berkhidmat lah. Ini kata jeng talk yang pengalaman register Ka sotrik sawan dia, ka sotrik. Ay kata jingnya keren. Ik kerja keren. Mentah siap lah bagian bikin kan ka sotrik nya keren. Okay, ini in return yang kita register. Minal manay ya BI in return sa nang baka ega hok jong ikong. I'll give rating to. I'll give rating. Meeting has been called on the 14th. Meeting has been called on the 14th at 1 o'clock. Ay kata. Assurance yung kiba. Assurance Assurance ba siya? Pinyo ka tulad yung Midawa ka hok om Nanti nga banray sa ikata. Nanti mga banray ka na. Nanti mga assurance. Wah, ikan buta tarum mah. Ladang ay assurance. Buumdan man ta buyutan siya po korresyakan liam no. Hadin banakaliang kaseng hito ribhoy destring kalayo ikajing ujor nakaway ka longkumi ka kong sunita seliang kabatre ka kerdop krong khajna ka tollgate plaza kabahakas nong pahamau lane arpomer ribhoy destring hakabay day bagajing bomyo ka jongka ya kabay nong tre lani ka tulom kabala arsnem duna menta nakaliang kinonyelam jong kaseng hito kilalait ban hiar syakate ka kerdop krong khajna banlait ban yakendu ikibor penya jong kate ka kerdom naga benta bandawai ka hok jong kate ka longkemi habala poi kate ka kerdom kinonyelam jong kaseng hito kilalait haplau ka office trekam jong kate ka tollgate ban yakendu yu manager henrei penban umdan satya henrei ladon tang daki katu kat ningut kinong tre nakaliang kaseng kila phap phone yu wei na kinong tre jong kate ka tollgate yu manager bat kila aipor yu shikanta bo unwan poi ban yakran markhmat bat ban seuno ya ka bainong jong ka kong sunita bat ka ba maham balada umla ban poi hapo ka shikanta nakaliang kaseng kam ban si ban kan hap ban pensange ya ka jinglum khajna lane ban phalum hi ya ka khajna jong ka kong sunita seliang hadu bakan dami ka dor jong ka pisa ka badai hok banyo e ka bainong ka jongka hadin katu kat ni lawan poi ki bor penya district harangkat ki bor pulen baladon ka jingya kran komba katu kat nepor ber ki bor penya district hadin ka jingya kran ka khlam ai jinghun satya yi kinong yelam ka seng bat kumta kilale tur shaka jaka lum khajna ban pensange ya ka jinglum khajna henrei na kaliang ki bor penya district kila khang ba ki khlamsha ban pensange ya ka jinglum khajna kate ka tulgin dei hadin ban na kaliang ki bor penya district kila kular ban khot ya ka jingyalang ha ka khatsau tarik unai wing R1000 R4R ha office jong deputy commissioner ka ribhoy district ban penbet habai dei bakane ka benta ha ka ba on khot lang yu manager jong ka te ka tulgin ba ka kong sunita seliang harangkat ha ka jingi don lang ka seng kumta nakaliang kinong yelam ka seng hitu kila ko ngu bat pensange no e ka te ka jingi khi bat kilo ong ru balada ki bor penya district kimla ban penyo e ka hok jong ka kong sunita seliang kimban se ban hap simpat de ki wei ki lat ki ba kham ting e watla ha ban pen khen ki kendon ki ain ru tangi menta kasngi ha ni ka jingyo ngi ya ka jing ujor jong ikong mo ba ka tulop jong ikong menta kala don kumba sisnem tam imshimyo ya ka tulom te kala long ka ege ba smusi na benta jongi kaseng bangin yo sngo ba hari khasi jongi ba umender unwan ban le da kum kani ka rukom kajing kentu ka jongi kalong ba balei ba hakari khasi jongi ngindang hapshem kum yakani ka apot ba baro sikata nila ya kata ka jingim ka jongi kadbam padon gini ki mender ki banwan ban le don bor kum ni ngisuk ngisan henrei menta
ngila ya ya kalenti kabangin syam janjar hadu kata ta tengi na kalian tungi kaseng ngidon rengkat bat ikong bangin kersyani ikong ba inyo ya takahok kumangila yo ya kajing pensyai na po edisi jong ka administratif jong ka riboy karba sarkabikyu ila ai kata kajing pensingan ba indon lang kata kajing kit kle ba in penyo ya ka hok jong ikong ka meeting kan long la khat sau tering ha ka por sibaji apo di si office in khot ye ikong ban yakran halor kan ka phang tengina kalian ka senghi ngila don ka we ka rai balada ka an kan pen kenyan ngiru ngin haban pen kenya ka an namar ka an ka dina ka banta jongi kinong syong sinong om badi ka an na banta jong kinong we te hakani ka jingyo jongi ya ka jingya keren banta badi edisi jong ka riboy nila yo ba ban ya keren balada ka ya ka hok jong ikong imla ban penyo khat sau tarik kani ka khat sau tarik benai November menta kaban long la sinengkong ni na kaliang kaseng HITO riboy ngin syem ya ka an no haktiru ladang isodon kam bangin krong kat bangin yo ya ka ban pendep ya ka tulop jong ikong ka belasya set menta sisnem tam nang katahi ni na kaliang jong kaseng ngibu ya kata kajing dawa baki dei ban le ya ka ka wadon kam ban penyo ya ka hok jong ikong kajing saya tulap junga kada duk mencim snem nadu 1000 arpuai no te nadu January February March April May June ki on klem da ai kono kajing tiplem lane da ai jing thol ne barbali klem da don kono kajing pensngau te yanga ki shuat london te bangalai ban odru ki ai da kumoi on pandemic kumne kumtai ha te nadu bunai July tak adu menta ki klem tak watang shipi aru apa account tilawan yeklani na menta kata nakapor sakapor haduk ka kasno menta hadin kawan menta ka himar kalawan ban jurip hi dalade bantip yang shisha baro hadin bakal jurip ka alam baki ek baro kala ahi da ka hukum bakal alam ba bale donbor bale jubor hi da u manager kidon ki jingtho ki jingtar hangaru ya kata Lekin dia kong hadir bakimyo ay kulap la jo persang banyalay kerapa di gini gibor ba penyaji di district ngalalay ya kasno ru ngalalay ha ya kasno ngalalay hi kami station jungir ngalalay ngalay nongkong kibu por ban khot hering tengam kan mau sumoy ka tarik namar ka chithi klem ai tengi ap ya kata ki ong ki extend biang sa khot biang kadin kata ki susap no jar nadu kapor ikong kong ayu kong itu ikong madam kurba tadi nang tarung ilayalai mentau nesjamru syaka administration te idisir yang abang leit nongkong ru yang bakilai trele bajai nongkong jingsha idisi imtip bang adai nong trendu basar jo tol plaza bangi dei ki try ki jaka te adin pa balatif yang balik dak bajai maki yang agi pa on trail onda mentapat kile kumne kae kalong kae ka ba sungsi kai ni dang burom ya kamu lagi ni kiplai ki jingtre jon ki kilong be ki pa pitre kam tulap hi gaiwan namar bang ayo ka oda na kahimar ko ong lei be halor kane ko order nang ta ki member snong ki berim ki ong yai be kum kain chat so phila tendu nang slang jong ka tol plaza kham tam pide ki try jaka ki ba sakta te UDC eru yang kumtahi bentre be nang ngalai mi ru ngani thuak no manga ika wat yo local mi jungir ngalai mi te kasin nong kong bangalai wong khile ki nai pep na ka batreng ong em ngam pep ba nadu be ki order ngayai be mentar ngayai be ti ong letre be ngalai ngawan bu ki kot ki slaboro yang ben khot hering lang yo local director ya orang ba snong yo manager nga ong ka biang ba phile ya kata kalenti nama kami chal ni ap ka klempoi sei te hadu menta itar klem khot cai lokal mi jungir klem khot nak benta ka sautri ka miot namar ba khander ka doni ka ya kate ka sautri ka miot dang la susanya be kini kilmen ki para ki jongai bolong ka e ba kilek magi nga kloi kata ben le